into eyenza abantu abamnyama bevaleke ibona abafundisa idlozi kuqala ukuthi liyavalwa idlozi. Khona abantu abahlupheka kanti badwensa isigwebo sezenzo zabo hayi zedlozi. Kanjani yathi ingane yakhe ina 5 years yavuka umoya wentwaso, kwafanele ukuthi ingane yakhe ahamba yoyithwasisa wenze njani yena? Wahlaba imbuzi wayocela emsamo ukuthi ngiyayivala le ntwaso, lo mntwana akaqeda isikole usemncane. Kanti ngesikhathi evala intwaso bekungayona intwaso ezophazamisa isikole, beku ipreparation yeminyaka e30 ezayo yalengane. Engane le idlozi liyayazi uhambo lwayo, labona ukuthi masingayithwasisi manje ithwaselana hayi ukusiza abantu. Ukuthwasa abaphumkani ivunyiswa leli idlozi lafa linamandla la ekhaya. Ngesikhathi ithwasa iphakamisa lona, kodwa iliphakamisela u5 years enawo manje, iliphakamisela u25 years uzayo, ngoba idlozi lihambela bona uhambo ngaphambili ukuthi lo mntwana uzohamba hambe avalwe ukuthi angawuthola umsebenzi. Senze njani? Asivuse umkhulu bani kuyena, ithi bonke ingane bese unina emvala lo mkhulu bani, bese ethi lo mkhulu okay ungivalile kulungile ikhulu ingane, ithi sina 25 isifuna umsebenzi ayivale nalo mkhulu. Wenzani? Wenza lento eyenziwa kuyena la ekhaya.